kayo atin iparamdam, itimetong yang aral, lalong-lalong nakekong anak amagaral. Kami namang pengari, suksuking kapanintunan, hanggang manutang kaming 5-6 era ko patuknan. Eta naman kuke kami, atin kong kasiping bale, atin yang anak papagaral neng masalese. Agyang rugong manutang yaiti, ene buring tuk nang keng klasi, o ning kaya rugo bilyari alang swerti. Misa na yaldo, ing kayang tatang, untaya sana king kayang pagobran, atit ning anak ng papagaral, kereng beer house naman. Iti agad-agad ning pepaulian, ing ka-table na tinugian naman, karas na bale, ing kayang inang meyata kineman. Oy yaning kakong pakisabi, lalo na kekong anak ngeni, yang ating niya panggatas labi, malsintane. Anya sana anak dapat yung isipan, pili kem puntok kekong pamag-aral, nung sakaling mabiyasa ko man ikong makinabang. Isa na ito, ing kayang tatang, muntaya sana king kayang pagobran, atit neng anak ng papagaral, kareng beer house naman. Iti agad-agad neng pepaulian, ing ka-table na tinukian naman, karas na bale, ing kayang inang meyata kineman. O yaning kakong pakisabi, lalo na kekong anak ngeni, yang ating niya panggatas labi, malsintane. Anya sa anak dapat yung isipan, pili kem buntok kekong pamag-aral, nung sakaling mabiyasa ko man ikong makinabang. Nya sana anak dapat yung isipan, bayarian nyo pa yung kekong pamag-aral, bayo ko magbiliking bagayan katahimikan.